tangata la fau mai vai whanua New Zealand le nei fo yaso. O le aso nafi na wa ai mga ala ese le ayo au kilani, le te leo ta avale leo a o tamu whai e turi loa si ta avale na soso laini ai lii, e masalo mia na la tau fale wha maalosi le fale o se a inga, mo le fuafuanga e wha atino se sol ngatu la fono, ma sa la tau whi avea ia se a upenga o se sapelu se itulou. O tūlinga nei e leo ma se ta avale ngoi o le itu aingo le Ford Ranger, lanu pae, ma o le se fulu e te ai le tolu i le afiafia nafi na amatai nei tūlinga mai se fale i Bleak House Road i Hawick. E tele taimi na wa ai le nei ta avale o alu sawa i le itu se o le awala, e peon ta ua le ta leo le Counties Manukau o Shannon Gray. Ma e tele nisi ta avale le mamalo le atunu na lave ve ai, pe ta so ato le nei ta avale o tamu whai sola ese mai leo. Ta ue Gray o na o le tūlanga la matian tūlai mai, na wha au ngai loa le vaenga wha pitoa wha a upenga ina leo, le Armed Offenders Squad po le AOS, ma lato tūloi nai le ta avale lea i Queen Street. Tele awala ese na wha au ngai leo tamu whai poloka mai ele nei ta avale, ma o le awala i K Road na whato atua i loa, ina ua poloka mai ai ele vaenga le AOS. To atasi tangata o le to whaale nei na abatu i whale mai ini manuanga mitimiti, ina ua ai e sta i whau mai le tūlinga, ai o le isi to tolu, na tonga fitia i lawa le no whanga na mawai, ini manua mitimiti. O le aso lea wa amatali ai le aso wha manatu po le festival o whaalinga o tūmanga nuu, a whanawa onga mawalunga le ASP Polyfest au kilani, e peana whai ai tausanga taitasi. Ai o le taimi mole nei o le ai se suinga le nei wha atisinga wha pitoa, o le alua no whaanga i wha atino ai le nei wha moe. O le aso na tala lo i ai le ASP Polyfest, e a mata i sauninga na sisi nai le fua i le Manukau Sports Bowl. O le ai whata e 5 po stages e whai ai wha fianga whanawa onga, e wha ali ai si vātunu ese pe o Cook Islands, Niue, Samoa Matonga, ma le whata mo whaalinga a whanau mai isianga nu ese, diversity. O le a whai ai whaalinga e le ngata o siva ai o tauwanga o tautalanga mai ngana ese al Pasifika, ma isi ngana e a matatu nei se i o la sto nai, se i vanga nai le whata Samoa, e na o whaafianga le a whaato a whaat, ai o le a whaato a whaatino tauwanga o tautalanga, i le vai aso e whaamaluai le ngana Samoa. O le isi no whanga o le a whai ai, le whata Aoauli, o le Manukau Dewdrop Event Center, ma whaatulanga o le a whai e whaafianga i nano whanga, mai le aso tōris fulo mati e o i le aso luo a Perila. O le tausanga nei e whailonga i fo i le 5 fultasi tausanga le umi, talua na tapena mai le Polyfest. E silia mo le valu si fulu afe tangata u whaatalitalia, o le a awa i atu le nei whaalinga, ma e ui lava e tau lai whaalinga o le nei whaamoemoi whaatinonga whanawa o ngal Pasifika, ai whai mai la tau o lo whaamau pōpoina le nei whaamoemoi, o si taimi tā ua tere le nei e whaamanatu ai le tele o tangata mai anga nu ese, o lo ia i New Zealand. Is whaatalunanga le tamaitai whaatono nei festival se Yuli Terry Leo Mau'u, ma le Pacific Waves na ia tā uai, e lua se la wonus futolu kulupu mai a o ngai fitus futolu, ua oma na listala e awai le Polyfesto le nei tausanga. Sau no se Yuli e matoa to o tele i lātou, uofu ina fua o lātou taimi, po volunteers e fsoso ane ai le whaamau popo ina le nei whaamoemoe, ina ia whaamauti noe so longa lei mea uma, ai mai se o lea ua lua no whanga o le a whaatino ai le whaalinga le nei tausanga. Tau na ia manuia le whaanga so longa o le whaamoemoe nei whanau a onga mai a onga mawalulunga i le nei tausanga. Ua tele fo ila fonga mwhaamtalanga wala lafo so le tangata i lunga fso ta inga tele vavave, ua fisilingi ai pe o toi fitau i le taita ia pea e Chris Hipkins o le vaenga whaupwhai le leipa, ina ualia e mai aini tu o inga, alona to o lua sa iai mua e wale o toina nofo, le tamaitai o Jade Ball. Is whatal nanga ali One News ma Hipkins i le puan Paul na ta uai il taitai o le leipa, e nati te ena lava tu o inga o whaia whaasanga ia te ia, ai le o iaison whaamoemoe e whaia atili nisian whaamtalanga e tali e tuai nei tu o inga.
Paulei tu o lo mamafa ilo na mafau siana whanau, mana ia tā ua, tala mai lava o na tūlai I polikiki, o lona whaetetenga sili lea o lona ainga ai maisalan whanau, na ia aua ne I tosto whaatata atu ni mta upu whapenei. O lunga o le private page I le Facebook a lea tina na ia whai ai nei tua inga I la stan vai atu nei, ma ia tā ua ai le le o ngatasi o mta upu, o lo na ia mwhaatawa le leipa malolato taitai, ai le o winga moni nei sa whaale Hipkins a o la whaatasi. O le taiminei wa toi awe ilalo tustusi ngal nei tina, e ui o lo tutu mau pēr Jade I le moni o na tua inga. E tele tau sanga sa mafutai Jade Paul ma Chris Hipkins, ai na whata awha I poipol tau sanga I luafe luas fulu, pe tae o luafe lua na toi te ai wa to lua la whanau. O ngai o inga ma winga o lo tua ia Jade na whaalia Hipkins, e le o ni ngai o inga whaasol tu la fono. Ai ina ua whaatala noa ta o leipa I lunga o le show Ryan Bridge Today I le Herald Now I le afo le fitu le tai o na leila. Na fesilingi ai e Bridge le tai o leipa po o mawhawhau pe o toi talo whiangai pele vea o ia mataitai. Ai na tali Hipkins I oe o mawhawhau I ai le tū lea. Pe tai o lo mtoa wai atoa tu pea lo na mawhawhau I le whaatino ina o lana ngā luenga. Na ta ue Hipkins I a Bridge e na tele I lope ai se awa whai ai e le sa avea mauna to olua nei tua inga. Ma na ia whai loa le telo tustu singa alofa o whi awe momoli atu ia te ia. Talo mai o na tūla ele nei mata upu. Na fstiling ia fo Hipkins pe wha mata ele o iai ni ta avilinga wha apolikiki. Na wha au soa mai ala ne whai au nei tua inga ai na ia tali e talo siga ele ai. Na tula I mai se misa anga tele I se whale I Hawiti Road I ora hu I Aukilani Saute. Ina ua yes se ingel wain tangata o lo ta o whaapea e maasani la tau. Mai li potin whai tele nei misa mwhaasoloa nei lunga la awal tele. Mai to olua ni ali ina tulia nei lunga la awala. Na oso stasi se ta vale ma nga iatu le Hawiti Road. Hawiti Road mulmiliana na soa toi manista avale se lua sa paka I le awala I Hokonui Road. Na toi fai telefu so anga nei lunga la awala se I o ai na tae le isi leo lo le se li isi a upenga ma mata pongi ai. Na mulmuliana toi so sola umai la ua I se isi ta avale ma na toi wala awane leo I se fale manu rewa ma e maua tuai se tangata o loo iaini manu anga e mo mi ai se soani wha fo mai. Fa mai leo lo fa nga solo pea la to su engal nei fa lavelave. Ai leo toi sa elia nisi tangata e se mai ia I la tau na afia. Tatou tala nao nei fo iaso, ma o seis fa poponga le aso atai au, fa so fo iaso. Radio Samoa.
ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe la lelei o le mo e taufelei o le mongo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli Te peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngatai fale Taile la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale taile la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe
tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Ale te mele wan hier Radio Samoa le vang ola woli la wa lo se fulu male famala famidute o te ndele July lua e fi fo le ganga joy fa tala fantu le den ya woli man ngo fi de ola so lu la so le tupu inisio tua ma disi fo yo o ndanga le mo la ka ko pe le so ya tanto le fa tali fo le bole vai so fo ya tanto to anga pe tanto nga lu ma tan ja, maar lor gaan we maar lor voor de favor wie le voor le toe om daar toe toe veel ele ook gaan tonen alleen moe gaan we gaan toe te favor no filima ja lo vinga je malo toe pa je malo toe man we gaan te tonen nu sila even voor je toe en mau ja Michelle daar toe fa se manga ik zijn molo maar voet bij longa alle ja tassi ono tassi mal tassi famo alle toe daar radio samo tonen daar toe is more Moliva Malamofa Taile Tofaya Tia Pure Tomba Tanga, Mail Town, and Lasi, you live before Stimula, Woli so, a little time to Fatasi for Il Bolcalamide, Yola, Woli Fofogamua, see you really to life far, Ile Fiafiana, Nay. Televang a molo seal field, rate for ya, so Lululato. Yeah, I say Tanto Wanga Yat, more Mola Fatalofa. E wanu pa ia le tua o lo fa fale le malu tonu so se fata fai tolu lava ma lo le talo malo foi ia le tawa dai tama tina ma tua avela va pa anga le tatu wala leo e mai le tai au se yo le temi tolu ngan tuile o nanga ale tatu o finga wenga o mai o lua o mai oe ia po o mai le tau fale la langa ile dei foi vai con le Aoauli Jalo sia usau yalo ia tau mafutanga foi pe ona fenga yai yoi a Michelle Vasina me ai a wa tato inu manga o fuala au le tata longo to ipe ma se fa le malo silo no yoi o ela ve ile vai nga le wa mai makwa ma o mai fangu pa mu foi le mai o le mai de ten ma le banding sile nei vai tau sole ka kia le nga le tupu le vai temi le Amakala ngo Malaysia ukamanga ngeya ile hawo ya faktor fene meki msawi mai okay le piki mela ok o wa yango soni elango moli lango luli vo ile ya lungo pe por kamano fa ola nga okay ke le piki ya va makala kamano kelo ko e lua fangpa uye ko koe ile la le mai de ten I ko kongo ngi usila ako le la wanwe ameuke alo fa ko mo mai o le pumping sing Ja, ole tulanga le dai pe ole ilango no tangata. Ja, na amata me ai Australia le vai solen se vai to dei mo no tuat. Ai ole tala fia le te fai tau tuai lunga I. Ja, kalo si ole aku mau pe. O ele van today. Ona fa tala no ia le minister tupe o sui pa le foi le ole tanto o le suite tai le ole vang fa le national. Le tomata ia Nicola Willis e Vesilingiai. Pe ole mea ea waka kaunga ko popoli. Io ile tulanga pe ole yeile tato suau. E antoa ila mo le pensingi le fa nga ina tato ta vale. E taimi uma maso uma tato te feafio ai. Ile pito no uma le fo I pito no. E apita io le fa ilo mai le mano ile so. Ele se mea ole a e popole vale ai. Awe te so ona popole val. E toi fo ia I tuas fam talanga. Ile mele sa tupu ile vai tau o le fama I o le Covid. Eoe. E se fo ia mea ngaka ko ve vesi ai. E se mea na fa mua. Ve vesi ai ma feo a iai lima. Ma tauta ua ini se tangata ilungo anta video. Ai le ai se mea ngale nga popole vali fua. Teli roi. Ia po le sepala inga o le fia ma singa renga fa ka o le vaenga nga. Lena va veina ngau fanta o fale o loa. Ia ai vole mwanga na foi le tatou fa mai le ya le mau I mele le. Ia le ia fe o ngai la vala se le a do fa pu. A o si nga ponga foi le fa pu ngo le mele o le pensi. A le ona e pui le me tu wai. O longo winga.
e mawhaifo na vea. Ma awale wa tuini tangata ngāui e ngāui au pengsing. Maratua tala I veifanua le na sawani. Le awari ila iki e koa whahai anga whaia le ngai winga le na whaia nasi. Le na whaia I tūlinga ma leo a mantantu I hawe kai whai utai o le siksi. Te le manoa noa I le taimi o leo e maumawai. Au tupulanga talavu, sifuru lima, sifuru marfa. Ia mara sifuru mon tupu le na whaia la tūlinga na ma leo anafi. Wa maka ukia. E whamai o la upenga na whaongai nei tama. O le sapelu se tu lo fa funga ngale tu ya wole yo fa leile au sful lima ka usanga o la ka ngadu le au ngal timidi a fe yo tu pulanga tanto ya o la ka ngadu ya o lang civil polyfest yo ma fa tu mu leile ma fa ya ai se na vatanga ya ma o la tu fa sinoma se foi me ya ka ko ke visia ai to foi tu fa tanga ka ko wa swa ma ping sing mai le aso sful le lima o mati le fa pe mai el fa mtalanga o le pengisingi o kiso ma le pengisingi le o va lele e tusa le o fa io aso o le ka vai ni usila fa sfumari vaso fa se fumari vaso e au fiai ia pengisingi maswa o lo fa pele o na teu I no fanga I totonu o ni usila ia anto aila matato va swau o le anga I mai totonu o ni usila. O se tala la tamai I le update le na au mai le aso valu o mati, ya o lea I tu whaatasita tu suau una o le pengisingi, o le kiso a kua ima pengisingi va lele, lima se furma le lua aso, o lono winga, ya o le na o lo o tele lava ia aso, o lo mawhaina kawa I le teiminei, ia tātou suau uia ele o iai, amine o le iai tono le tru. O le talalata mai mai le matanga alwenga o pisi nisi ma ngā alwenga o lo o whaailoa mai ei. Ia o le lawa I tūranga le leile tātou pinsini tono New Zealand. E le eifo se mea o le aka ko popore vale ai. Ia o nei e se atu uia ne pei o na awina mai ei tātou pinsini masua. Ia I tonu o New Zealand nei. Ia ai o lo o tūmau pia. Ia le tāpunia lea. O le o ngā samile ta o le Strait of Hormuz. Le tua o iai ia le tunu o Iran. Ia ma le tunu o Iraq. O lo whailo mai fo I le poti. Le fia se fulu o va asua o lai poloka I tonu o I le teimulere. O a manta na whai titia ia le sua vai tau mawha. Le au seila la iai lunga o neiva. Ia le nganta fuilea. Wa makanga ngā anu ilano mo le pingsingi o va. Ia o le mea le watupu I le teiminei. Ja, ai ele se me ola fa preina I tatou. Limas fuluma le tasi tesi ma le tonu aso o le tatou penisini. Ja, mai le vailuanga le o le po le aso fuluma le lima o mati. Arwantu ai ma le lus fuluma le valu tesi ma le tasi aso. Ja, o lo stoa ai tatou penisini ma sua u ele teminei. Ja, e fa whaingo fiala I lunga I le fa mtalanga le pito I lunga I. Le fa pe mai. Fas fuluma le iwa aso. Ya o lo fa pelea ona la vai le tanto pingingi malusoa tono New Zealand. Wa ia va enga ia fiai o le pingingi o la uta vale mai le iva tasi va lima iva valu o le mau umaka ko pingingi nga ke mgei. Ele nga toilea o le kiso o lo mau foi le tanto pingingi va le le feo ia va le makau ku kongo New Zealand ya o le la vai tu sa umaka ko pingingi nga ile time nei. O lo no wi ele se be ole a e popole vale fuma e ka mo fai ke alu e makua ka uku mangiang fang pa nyau fang pa pingsing na pawa lona ya ole vai aso amasi lungal ka worka ko pingsing ole se singala da va pela o nai stoa ya pingsing e te tawona e manga fanga fale le tulang e te tawona malu pui pui ya yo e wa umi fanga ko pingsing ko le fangu wa pingsing ia e mo pressure ia ko o ka ko fangu ka ia malu pui pui ia malu pui pui o fa ka ki anga foi le semia ingangi ke wan wa ko voice ka makiki ka kalar fang pa pingsing anga ke re oilo ia mai o se tulanga na fa afta ia ile nei vainga o le tausang e wi lava o lo ve vesi le tawa ile terminate o lo ka usu engia ko ngo e so swani ya america e to tala
ia le vaenga leo o ngā sami leo le Strait of Hormuz. Ia ai olo o tulanga le lei pēn tātou i le temi nei, e se mei e le pengsingi, ia o le lava e tau mawhai le kako wafo. Ia le kako tamau ai, e oi. Ai ole e la markana fia lau te fia avatua mo e le rivaenga lau. A fai, o nai maua lau benefit. Po o le te whaungaina le benefiti i le teimini. O nisi neo vaenga le benefiti, leo le asitia, mai le asu mua a perila o le neia tausanga. Ya, mo le sila fia o nai sila antua ina. O le whaamtaranga le pe o tu i mai lea, e le matanga luenga o le social development. Ya, ma o lo nta ua mai ai. O le vaenga mua, job seeker support. Ya ila to ia le faiani ala to ainga le faiani taito lua forma le lima te usanga pe siliantu pe afaiona ola le benefiti te bidei na o le tolu wono tolu sela wono tasi tala tolu lua sene ia la se le nina mo wel te bidei mai le aso mo le masino a perila po le aso mo le masino fo o le asi tia to le tolu sela fitu se forma le lua tala lima sene lo no ya o le ai sina fa popole titi o le job seeker support o le ungani e le la fanau o le mau le benefiti ono se lau faiva los fullo senel temidei o le asi antu i lunga i le ono se lau ono sfulmaliva tala male fase fullo sen o le sole parent support ia po le matua lea ia na o ia male fanau lima se lau ma lima valsu senela i el temil nei o le asi tia i lunga i le lima se lau los fulmantasi tala male lima lua sene. O le benefiti o le supported living payments, mo ila tau teito tasi, e ma ila tau teis fulu valu tau sanga ma lunga atu. O le maua le fase lau fulu tasi tala valu su sene i le teminei, o le asi tia le ilunga i le fase lau los fulmantata la male ono se fulu sene. E ma leisi tato benefiti le wafai goina o le supported living payments, o le ulungali i ei mo le whanau. O le maua i le vaiaso le tolu fitu se lau, tolu sfulu ma le whātala sfulu sene. O le aole asi tia tuilunga i le fitu se lau, lima sfulu ma le ono tala, ma le iwa se fulu ma le whā sene. O le no wingala, ia, o le nā o le asi tia lunga, e mo ia i le kele. Ai sili atu le iaina i lo le le ia. O le lisi atoa, e mawhaio nei silsila iai lunga o le penga tawha i langi, a le workandincome.gov.nz. Ya mafai ai ona e sila fiela si tanga ya mala sele ni fa popo na ole a fa popo antu ile benefiti pe a fai ona te fa nga ina le benefiti ile teimi ding ya a se sila la ya foi numera ya pe ona tu ina mai le mtanga le wenga o social development na ele te di benefiti o lo o mafai ona tato maua ile va yaso ma le fo i va yaso o longo winga a fai o le te ya i ia ma le ai os fa mo te se mai ai lunga o le benefit o le amatu a fa iti ina le tele onisi me te mafaiona e fa tino le peila o le tutongi foi le a ma o le tutong ia e feo lono antu le tutongi nei lo sina benefit le mafaiona e mau ai e silia kule ia ngai lo le ai a fai o le ne fa mo e fa pe mai ale malo le te mil nei ave ese ia le la fonga foi le e ta o le fuel tax ia po le la fonga le tutongi e lunga o le kako pensingi ili se teimi la tamai ele ima se me fa pena o le atupu io e makua le ai ma se me fa pena o le atupu mai i se teimi la tamai ia ona o le tulanga e pe ona ia ili fa le tonu o le suau ia le alava tātou te maitawina i le ava yaso ma le fo i ve yaso ia o nisi da o nai vaenga e aona e silfia i le nei teimi o le Aoauli ia o whinga i le turu mga ruenga tutu ma whaiva alo filima ia me se fo i mātua ma ame tāwale nau sa hauni anga ia tu e piki le whana wa onga i se teimi e le o toe mamau ma alo siaki le vai o lau ka avali siaki ma le suau a whaio nei ele whana witi le whale wa i se ka mai kiki an wangi fo ka alo i kua o lau ka avali kele i alo ese ma le whale ia o nā whaina tua i le o le soifu o stasi o le whana wai teimi nei ia o le mātāla o tātou mātua Litolo imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pi
ia si o tau langa manaya le fepula fi mai le sami o ta uma fetu le langi wasulungi ia umasia utani a o masa bali le masina se i susulu ia Samoa lo umatunu se i fai ma fia ia lana tine matama olo si vai ma pepese matata la to ulele Sia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai o mai va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata milo pe o se peram tai ai pupito oh le masina se i susulu ia Samoa lo umatunu se i fai ma fia si vai ma pepese matata la to ulele a o mai vane la lo oleni na o a umasia upele Taule ingoa wapa ingoa Samoa le teni now le Pacifica wapa mamita ngaya ita fa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa wala yona to atende le au mai moa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo umatunu se i fai ma fia ia la tine matama olo si vai matata la to ulele a o mai vane la lo oleni na o a umasia upele le masina se i susulu ia Samoa lo Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo se leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawadu atu. Morisi whamtalanga vla aule olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Talo va Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suia lingila wala le kio. Eva mai ile se fudu 5 iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Oh
si Fofogamua o le Vino Records mo e le rivaingo le Aoauli manu ua pepese I lunga o le funga ele oi o le sami ia le ka ele men sami o le moto is fulu minuta na tale o le tulai tolu na e fa funga le e se fa poponga o tatu tala mai e tulu o le Pasifika male lanolangi e pe o le tapena mai e il faltua ia Miriama alala toa po mare wala vai le long puiri o lo tupa ia e malo tu malu me o lo tupu I le tele o tulu o le Pasifika male lanolangi nei. Talavanto ia sina leo mala inga le mafuto me le devaingo le Aoauli Kiwi host family tours and shuttles so before you test tiva mala inga da I Canberra I Australia malo ngan we malo le fa yo le favor ina ni te ua fa pe ia le toi ina mala lo matuso ngala kala funga muari ele o ka ua mai pe mo se makosi kanga ia le la fa kala como ko ngi vaingo le Aoauli mo ila tau ia o le toi ina mele lo matua o le naua maua le supa ia pe o le naua maua le pensione ia o fia ima ila tau ia o lo o maua ia le lafo ia le veterans pension ia o le temine ia valu se launu a valu tolu sfulu fa sene ia le tupe o lo maua o leo le asi tia mai le so mo le masino a perila le da se le anga I le valu se lau lima se fulma le fatala male valu sene o le fa mai le tala e valu se lau wa mo le tupu ia mo le tangata I to tasi o le toe ina male lo matua o longo winga a fai o nai ele fa le moto le toe ina male lo matua ia o naua li taia o le nai malo losi ia o le nga o le kako pension e langa valu se lau li mafa e pe a fai lava o le nai te lua mafuta ai mo ila tau o le mela le au ngai fu le mele ka o le single ioi and ready to mingle o le mo ala tanto New Zealand super e po le veterans pension e mo ila tau o lea e nonofo taito tashi ele I fai a inga ia po ila tau ua maliu le toi ina pe ua maliu le lo matua. O le temidei o le maua le pension o le super, New Zealand super, e afe ma le fitus ma le ono tala ma le valu fa sene. Nga ting mai au le longo le vai o le waki. I le aso mo a perila nei tau sanga, o na si itia lole I lunga o le tatou sele ni maua. I le afe se lau se fulu tala ma le tolu se fulu sene. Se afe, se lau, se fulu, male tolu, se fulu sene. Ia, o le au te vai e tu I le whamtaranga lo whape mai ai, e tu titi lewa a tole miliona o tangata New Zealand. Ia, leo le ala tau maua, lea fo I whaprianga, mai le aso mo mua leo le masina, o a perila. O loro winga, o se e seta fia, ia wanga o le a mawangisi ngai ka la wha, o popo le titi, e lunga o lau pensione na e maua. O longo wi e makua manga ia la makua taita la ia la kukupi ia la ko inga le ngofu ko kasi ia ai si yo la le so mo mo apeli Liu mai au folinga ia epito ane itua le masina se isulungi ai o ita le sautala pena eta wane ai oi wasenga lwe fati loa lofa ya oi hani o ani fuo so alofa faila mabayo lo wora e fa pena o esunga le amatanga o mafau
Forse pisu pasili, forse masike ke mai piti pasina sa pasui, onita mato balipi. Watoni lau pinangalo tapa ipo ipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe basa pepe ole pepe ole po. Marora soifua talafalawa o se whaupoponga o talafou o le Radio Samoa. Momo atu mai le taua i Iran, i se ripoti au pitura tamai o le taua o whaeloa ai e le CNN o nisi o suisi ni o Iran o fasiotia ma o whaamaonia ai fo o se tasio i ratou ia o Ali Larijani o ia le sa whaeulu i eire whainga o whaeunga i Tehran. Sa whaelau i se teimere i mamau atu i Israelu lea tūlanga o mariu a o lea lau o whaamaonia mai e Iran lava latou. O le isi wata ua o fasiotia o le tangata sa whaururu i eire vaenga whaamiliteria Iran le paramilitary force. I Amerika wa whaeroe Trump i ana paanga po o allies e fōringa o te taunu toe tō manatu Amerika i le veai o ia masu i le NATO. E maise le whaiti o Trump i le lefe soson iane o ana paanga i le taua. E maise la wene mata upo e whaatatau i le Strait of Hormuz. Wa ripotia fo i le whaamawai o stasio suisinia o se tasio vaenga Amerika le Counter-Terrorism Intelligence o na waia ta ua wa le mawhai o na ia whaawau le langolango ina peo le taua i Iran. Whai mai Trump o se tūranga le rei fo i le whaamawai ane o lea suisinia. No whai a peo sa inga Amerika ma Israelu i Iran ai to rua fo i tangata o ripotia wa maririu ia upenga whana mamawa Iran na oso fo iai le o ngā tutonu o Israelu. Pai Afghanistan ma Pakistan, whaero mai siria i whase lau tangata wa maririu, ma le rua se lau ono sfururima o lo mariru ai se oso whainga Pakistan i se no whanga i Kabul a whaua wai pēr whetawinga i le vāo atunu e lua, o Pakistan ma Afghanistan. Ta ua le CNN o lo te ena Pakistan ia whaamatalanga whaapea le moni, mai tau whaasese o na saanga i sao la wala tau os whainga i le nofuanga o lo iei le militeri, ma nofuanga i langolango ai whainga whaatupu whaalamelawe. O le os whainga o ta ua na tupu ai whaatoa mai ani nei tūna, na whaeroa nei e saina o sauni e whaatau nuu whaataranoanga, mo se whire mui le vāo tunu e lua. O isi tau mawhainga mo se whire mui le vāo atunu ui e lua, na tau mawhai fo iei mua atunu e pe o Qatar, o Take, ma Saudi Arabia, pe tai ere i manuia. O whai te tele pea ia ve singa, ma pea ma le afe onu se lau maina le vāo lo lātua oi. O le toa tele i lātou wa mariri o ta o mai o tangata lau tele, ma lo o whao o neisus. Enga. I Italia wa lapata iane Italia o le vaa Lucia e whiawe iei le kesi o wha solo lava ina le mawhai na wha tunuina le rei le atu me titirani a wa le ise au vaa o iei lunga ma lo iei foi se vaenga tele o le vaa o lo wha leanga ina ma e onu tupu mai eise wha lawe tele a whia ire si o manga ma le sami. Ta ua le BBC se whamtalanga mai se sui o le maloa Italia wa te tau wana whaia wawasenga i inga le vaa nei au le ipa ma whia ire vaenga o lo iei. E le o whaia lava se whamtalanga i Ukraine le mata upu lea e ui e whaapea o la tona mafuai o na leanga le waa o na oso whainga i le amatanga o le masina.
O le papolenga o nolo o ilunga o le vaa se vaenga tele o le natural gas, ma o whetau wa ina fo i ro iei matane o suau uma le kiso ilunga o le alapa vaa. I au se talia, wa iei fo i seisia wha ua li putia ua lapta iei tangata i Quinselani i leitu i mātu. Whamtalanga le vaa i tau o wha mawina le a wha le malosi le vaenga wha po le Category 4 storm e a fia inga tai whale o Quinselani le asfareile ma lo wha solo pe na malosi le wha manga i leitu i se sifo. Wa wha ilua o matangi o le malolosi le 2 kilomita leitu la, wa whautu e nai no fuanga la latane iai i a wha e tete. O le malosi o ngaru le isi la pata inga a meise o le si i o le tai. O le wha wa wha ingoa na rau, mai ono wha alongo ina o na fianga i leanga i atu i le wha i ungo le mai aso. Talamunimuni mai New Zealand wa amatalia nei le wha alinga au pito te leire le rolangi o tūmanganu SS le Pasifika, le Pacifica Cultural Festival i le Manukau Sports Bowl. O tanga vai o atumotu SS o le Pasifika wa ngiangia i lea no fuanga, tumutumu atu iai tangata Pasifika mo le mai moina o wha fianga ma porkala me umo watu whaatsia mo le wha moe tāua lea i tausanga taitasi. E 5 stages wa vaivaina iai au fiai le atukuki, Niue o Samoa, Tonga, ma le stage mo wha fianga sui whewhiloi. Saunoai le whaatono le whaalinga o se Yuli Terry Leo o Mauu i le Radio New Zealand o se teimi whaapitoa le nei mo le Pasifika e ma whai ona wha pa iai tanga vai le Pasifika ma pepese whaatasi i se pese e meise o le oane whaatasi umafoi e sidi e le valu se fulu wafe tangata o lo fuafua e awa yatu i le festival le Polyfest i le neito sanga. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso manuia ngā ruenga o whenga iau. Dawa whaafonga le turu so tonga nau tātou tala mai le Pasifika ma le lalulangi pe o na tāparaina ma whunga rātou le whalatua ia Miriama la la toa pomare a whaida e misia la mwhaiona toi au rātou e ling tu lai wha i le awhiawhi nei. Mo le tumirengi whaatala whātou i mātua langan te leole whana wa onga lautu wa onga o le ria salulu malo tamaiti a me o tonga mai le a onga ta siola dana e alwane malau atoa onga i nā le tau tāwale e oi, ai le wha onga i lau kisia onga i lau atoa onga ai. Ea le lei wha marufu spa tono le tā vale, tonu le whale sui au fua onga whaisina o koma whaisau mea ai. Ea, ona e anura i ele koe whaiau mea onga. Le lei, o le tala o le tau mo le somala so an tau mo au ki lani o le whamai. E lo fisalva i tau o le so e langi le lei le tau e angi malu mai fo i savili e pei ona moli mawina. O le mawhanawhana o le somo au kilani lus fulu whātikeri o le malu i le poa na nei, se fulu ma le whātikeri a ngoto le la i le toe lus fulu tolu miru teling tulai valu i le poa na nei. O le vengi mo le aso an tai au whamai o sone le la i le luas fulu loa miru te ai le fitu le tai au e langi le lei le tau se vangarai i nisi no fuanga o le awha peleo na awoa i le aso an tai au. So vili o le angi mai le tui saute sifo i teimi o le Aoauli ma le afiafi. Ewa tala whantu i loa le lo tātou utaro i Samoa lo whaafongamai i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ma lo le ngā lue ma lo le whai o le whaiva tāo si o lo maruia me umai le alofa malanga leo le tua i le neifo i a solulu. O le vainga nei le tala o le tau mo Samoa i le sofa bai o au susua savili o le mata polu o lo ofi tia i pēr Samoa mai a mia au marai timu po e a fia i le aturo i nisi u taimi. O le venga mo le somo Samoa a uoa i nisi u taimi marai timu wha pēr nei wila mawhain tili e iai mai ma tele i no whanga mawalununga. O le venga mo le aso antau mo Samoa o le anta ulu va salo ai nei timu po i nisi o no whanga. O le tulanga nai pio ni eiwing o le tau i le so, a toa i fwoi malaso hantau, e le ngata mo i tātou ni au kilani e whape fwoi, e alo tātou wha sinamanga i Samoa. Tasi lima i watu, amo.
say eva ava ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai Na masiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke tino takai Lue lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Tahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke haotai Pola haka peke mali mali mai Pasi tu pasi ki ho pasi manako So mai se la tete se mai Suma e asa se eva ava ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai So mai se la tete se mai Suma e asa se eva ava ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai Soso mai, se la tete se mai Sunga e asa se eva ava ai Toko uso mau fia fia ai Pai pai mali e awale so ona pai So mai se la tete se mai Suma e asa se eva ava ai Toko so mau fia fia ai Pai pai mani e awale so ona pai Yanga mai le soso mai crew le divang ola Aouli na was se fululua ma le afa medute o te ni ling tulai tonu wa fe le ma mai jalo fa malo nga lui ma lo foi le tawa tai lo tumpo ia ma lo tum ma lo fa talo fa to ya Frida now o rina ma ai lopa mose ma li rosa pio tu ya before ia te ele tole pa ia li ma le ainga le ma to le ya wo le to fa ya pa Pinati Williams vi mora au kuso e mo to ma la vale ma to mi le divang ola Aouli ma tua e ma le fa na le tua o nga na to no ta vale va ya ni la to fu si pa e o le fa ye le skam ki le skam ki le menga ko pole pisa ma yo me o nga fa pa mo ma lo lo fale ma so swani to penal to fa so swani kuka o le ni fo ye fiafi origine o tanto fa pitoa wa tanto mai le tua ma le unanga le casa beds and appliances e pe una ya la to fa pitoa o lo fa nga solo am tanto ile so le aso se fulu mo le valudeng o le masino mati lua afe lo se fulu mo le ono le fa pitoa mo le phone special Samsung S26 Ultra o lo ye le tanto io fa mai limba me pu ante ye le me ile telefoni fa ave ile malona penny ya e avantu fantasi la mala wati le le tu ai ngol Samsung e na o le tolus fuluono tala le pimeni ile vayaso tolu ono tala ile vayaso e te maua ile telefoni fa ave ile Samsung S26 Ultra e anto ai Samsung Watch ya fa e lo ye na fa fo le radio sa mo le fa to o le maua fua to ai mau ia buds ya anto ai le cover screen male protector o lo no winga nga vakulava ki yola alu male a ko mala fa nga ele nga tele lo ye le tanto iPhone deal iPhone 17 Pro Max e al want to fa tasi male Apple Watch ile na o le tolus ful male ono tala ile verso lo no winga fili o lo dai lu a le o telefoni o Samsung S26 Ultra ya po le iPhone 17 Pro Max e tolus ful ono tala ile meni ile verso e fai lo ye na fa fo le radio Samoa le rifa to mo fu atu lau free phone cover ya o le screen protector anto ai ya ma earbuds na ma fai ona fa ngai na le Bluetooth o lau telefoni po le feo telefoni dai lua o le filia ma solo to ile le tanto fa betoa mai le casa Otahuhu managers special Fitu lima inisis le lautele o le smart TV ile da o le lus fuluano tala il verso lua ono tala te maua iai e le tato TV na fitu lima inisi lona lautele fa ilo iai le radio Samoa e te maua ile fa bitoa ale o le da lima inisi le TV al what's fantasima le PS5 console ya anto aila ma le ta longa le NRL
tolu se fulu ta halale pe meni i le vaiaso o nao i la tau e wha i loa atu na wha fungai i le Radio Samoa i lea wha apitoa. Se antula i le tātou whaapitola na lua o le JBL Portable Speakers mai le iwa tala i le veaso e mawai lau JBL Portable Speakers mai le Casa Beats whailoi eina e whaafunga i le Radio Samoa i le nei whaapitoa o le mawai leo le taupa una iwa tala i le veaso o le tauma sani se fulu lua tala le pimeni i le vaiaso. A whewa whale tonu ia le tātou masini tāna walawa o te pole lo ia le tātou se fulu kg o le masini tāna walawa se fulu lima tāna ia lona pimeni i le nei vaiaso se fulu lima tāna i le vaiaso maua i le masini tāna walawa na e se fulu kilokalama le mafo le vilinga. O le pusa aisa tū o le fridge freezer mai le se fulu tasi tāna i le vaiaso se fulu tasi tāna i le vaiaso e maua i le pusa aisa tū. Ja, ela te lea e uma sainse so masini tala valava ma pusa aisa tu ya wala ia le fato toina lea o lo monta po o lo lawa. Se to ile le fato lo na fa o le HP brand laptop and want to aim on the mouse ma le ato e na o le se fulu valu tala ile veaso se fulu valu tala ile veaso e maua ila laptop na le tu ai o le HP and want to aim on the mouse ia ma le ato e teu fa le ia lau laptop e fai ia ngā wenga ia ma fai e foi malau Facebook o le tau masani e lusfulu lima tala il veaso ai mo le nei vaiaso ia o le ua fai lo mai na o lusfulu valu tala il veaso mo ila to uma ia o no whanga ina le tau tūmana unanga le Radio Samoa mo fai lo iai na e fa fofonga ele Radio Samoa te mo ele fa tola da. E la kanta leo le MacBook Air e amato mai le lusfulu ono tala le pimeni le vaiaso lua ono tala le pimeni le vaiaso te mawai e le tatou whaapitona o le MacBook Air. Wala le ovalu se lau lua lima whaavalu o mi le tasi e te mawai le tatou whaapitona da. O le tele o loa nei mai le tasi anga i le lima tausanga le warranty a iaio na ia inga whaapitona talia wins quotes mai tele a tātou la laim whione e whilwhili mai iai. Wha fitu wha Great South Roadie o tau au tafa tono le KFC. Ia po le tolu fitu iwa Great North Roadie na Henderson au tafa o le Rock Shop. Ia mo i tātou lo lalai Wellington e ma tulatani na i Porirua. O le tuantusi o le tasi Searleby Place i Porirua. Au tafa tonu lavo le wins ma le countdown. Tala mai le iwa ngai le afo lima le fiafi i le aso ngafua i le Australia stonai ma le asa mai le se fulu i le tai au i e fui finance options e ma fai ia ona e fa o ngahina morisi fa mtalanga wala wanele ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu o mi le tasi e te maua fui le Casa Beats and Appliances i lunga o le Facebook ia o nisi lau tātou fa toa pe on the total mai lea e le tutu mala unanga le Casa Beats and Appliances ia wala vula pa ia mala malo tātou tru fa upunga ese le tāua a tau iei le oloa nei tumna o iei mai fai iei o le no fa longa iei lunga le Radio Samoa a ia moi foi ia le oloa le ngai e fa funga iei e weki ala koe ese le oloa ngai ke mau e se fui lau finga ngai ki finga wai ia e karango iei so se mea em fai ona maua i le tala no ai awal ke fa longa ko lo wa ko ia e ngai o so le lo fari mai le mo ai se mele le mo ai se fi le wow Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Solo iva mala fa bidu che mo tene le July tolo musika ia mole tu wa onga moli tu le fa na ia ngolo fa mri bai le ding va ngola Aoauli to fa tano fa tu wai ia pa fa le fa ma to mai le tanto polo kala me le ngan te New Zealand a o so se to la volo e ma wa mai le tanto nanga
mai tūnangi Samoa ele nei ua au mai whaaliali Samoa ele nei ua au mai whaaliali Puniti ai o le la Ua o mai lo whanoa noa Ma fau ngā Tupu pea ia so uma Vai vai lo utino talu ai o e funa O lo alo whaile gatamai Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu ia saula vau se aso E mawai se tali o nai o manao Le amatanga Mai le amatanga o le taua mafutanga Salino yo manatu I u whapenei Liu I pala ma pefu Lota ua alofa, lota o whea ngainga Ta mi te whakavau, lota ua ahinga Ai le I manu alo mai le pongi sā Ai le I u mai lo keli whato wha Oi lau pele ea, sau ia oi lau penina Lo tofi mani matai, o mo ngaro wanganga I tai wale lia Funa pe moa ua oi mata Vai ai sau ta e lenga I petesa I o foi na atua nei mo oi E au o pea oi, o tau yo amionga E malu wai la fasili Fitu o le langi se I tama Se a o le sami se I tala no mai Uomoto le la sa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga Se I fofo mali e se atu Pua ngati a mamala Whaate awawe e se atu roa O ia malona sa tau o si aula Ua oule la wafo I amo Sa amo mai I le tae au Se taunu I le pongi sta Le nei a venga mamafa Sai ai lo nei loto Ia liu lo fatu I si ma Talu ai lo fata mala Tali tonu foi ai lo tangata I le au fia loto le anga I le vai taimi o le whaingata Malona tinga ua tai mai Limo se laua fasili Limo se laua fasili Sue I pulotu se kali Yo loi mata maling Oe lava o si au tai mane moni Now fili ai le whaamau Malo utali tonu O la ulava sa eli E le vaveo na umai lo keli Ia lava Ai sau kasi mai Fitu o le langi se I tama Se a o le sami se I tala no mai Uomoto le la sa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga Fitu o le langi se I tama Se a o le sami se I tala no mai Uomoto le la sa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Solo,
lako kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga iao alola ka isale u kongi o le lima makua fale u po pe va ko finga ko style wa pe pesa masiva solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masiva papa solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masiva papa pai kele kuama akua fale loa le ukafe ua fale lula loa si ukivangu malipa ia lasi o tama fina malea waluma a ioe o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is new sila Samoa aku wai le sao o Aotearoa sauna e ani he ua umata maua taita si malelo foanga solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masivu papa solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masivu papa awe natayala awe si umo fa pe masivu papa no ua uela upelea olea lofa wa favalea ua avea oe maumana mea tuina na upo ofea ua le maua o sa umue mafaufaunga e wana oe o folinga tu mau ilo ulotoe sa ofisili I fetu pe moli mawina lawa mio malu ia ole sa misi tali mai oi lo ua ue pofe oia I mo nga olo wanganga ia liwa oe mafua matala ni au ole ala pele oe la utosala manulelea se ifa alimai oila upele monie ta fifa alongo iai ese mea afaingata nene ia lofa pe auma lauma ata ualongwa lofa eleniua lauma ata ualongwa lofa eleniua wafasia ita yo mafaufaunga lofa avalea ia oefuna e mana tua ilo uloto o upu o solo mona le poto le lofa o se metinga malingi ai o uloi mata la ula tifa o oe o la ubenina awe tangi
Ori se whawhiwhianga sui whawhiloi e moli antua le whanau I ainga lo wha moli mai le reia Aoauli o lea so lulu. O lea so se fulu ma le walu ne o le masino mati lua whelua se fulu ma le ono. Io e a wheo le vutua mauta mai le riva ingo lea Aoauli. Ma lo la valeu sai ma lo ngā lui ma lo le wha ma lo si a whewa e ma nava e a ma lo io e a mai lo wasu. E se sina wha la valeu antu i antu o le tō whare ngā wenga. E pe ye fo se sina e fa tu lo ma fo fa e tu pua me fa pena ai ole faila vola o nga wen ya ma e nga yo ye le tu ai e to fa ye le wali to lo ye le na lokaina ina wo mo le na fi no mai ala tu Ile mai au se ngau inga sa whaiele ina ele petono o hawe ki Blick House Road pe tu sa leo le 10 minute te aile tolu ila Aoauli nafi. Ea ma sa whapele o na ngau ia ele wani ia se ta vale piki apo le tu aingo le Ford Ranger. Ea ma whai e loa ma la kukulinga ma leo ilunga o Cape Road I le Aoauli nafi. Ya o le ke le iau mo meo ta vale leo. O le sa whapele o na whaungaina e tuli ele a wani ia. E o le mea le anga, e kele me ngau I le ka avali. A le makua le anga umai ama le ta avali. E talo si e insua le ta avali si a inga le na ngau I le awali ia. A e whai mai, e to a wha le awali ia, e se fulu lima kau sanga oisi. E a se fulu fitu tau sanga oisi. O le mea le ka kere fia I fo I le matang pula. A wa o le tula fono le whai mai I. I le teimile rei. Ia e ave la tau I la lo le whamsidonga fo I le tu pulanga talavou. Ia ai o kili malamalam. Te le malamalam pole ale mea linga o ngi ka maki whai ringi mea. Whai a kuai fo. Ia ua tailo I a tatu ia mantua ia so lai samo. Pe o le asa ngai o inga ngai whape ke kau ua ia umai fonga. Ia ngā ora kangi are me mawai. Ngā ora whaaru mai ngā are me mawai. Ia ai talo sia. O insua le ta vale sia inga le. Ai fa teifo e le ima uma wisi soifu o sis ya ai na ona tangata la le na ngau ia mai ia lona fali fa me yo le sa fa o lima ia ia le se fulu ono tau sanga o ia fo ile sa avea le ta vale ia mai sa fa pele ona molia nei le leo ile afo fa o lima e se tangata mase a upenga ele nganta I leo le tu ile te mile sa tawfia I leo ia male ave ta vale fa ale ma fo fa ave ta vale fo ile mo kwa le alu fa solo a ko ele monsieur sta I tu la fono ia le fo nai fo tu nai ta tu ma tu le dei vai ngol tu sang ia va ile fa na ave fa ia lan tu la sin io se po le alo musu I fea o le langa ia nga iluma ai a maualo fo ile senio le fana wo faingo fie ba mai le nga wen o le momoli I fea piki mai fea o le faia ko le mea o e faile amle ya ai mawai sina ko ma fo ile le fa ya ai kuli o e fai me le fa ta ya maku ye musinga kai mi vo ile ele va pe o fa lo e nga o le lima mingo ke alu ia ai e sa ua lima I kula o ile le sfa ko ngar be nga ka fau jalo vanto ia rita fai wasomla ingale ma vuto mai e fefo Australia I Brisbane before ia rona sila ia male sunga ile ti a kono ia tiken sanele pa fia tiken o le la ko si lunga lang pension ia amuia o ko le nga ko wor ka wa ia so so se fulu mala ima minuto on the tale o link to life tale fa dalla mai le Pacifica male la Rolandi le
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Any man can be a success, no matter how poor he started in life. This was said by Clement Stone, a highly successful businessman who began his career as a 16-year-old selling insurance from door to door. After only 4 years, he started his own agency. And later, he had his own insurance company worth more than $150 million. Stone says that we must program ourselves to succeed, much like a computer is programmed. In fact, the computer is just a simple, poor imitation of the far more powerful and advanced computer of our human mind. Today and tomorrow, we'll talk about the 3 essential ingredients you must program into yourself for success. First and most important is your own motivation to make the best choices and then move you to action. A rich owner of a woman's cosmetics company told his secret to success. He said, "I never promised a woman that my products would make her beautiful, but I always gave her hope." Without hope, you cannot motivate yourself. Hope is your desire plus your strong belief that you really can reach your goal.
and you fully expect to reach it. You must believe every day that you're getting closer to your goal because you know you're doing what it takes to get there. It's not just believing it, but doing it now, moment by moment, hour by hour, till it becomes your way of working and living successfully every day. Another powerful way to motivate is by example. Clement Stone had a young salesman who did not believe he could sell insurance to the kind of people who lived in his town. So Stone went to work with the young salesman for one day to show him how. Stone asked the young man a few questions about his town's people. Then he asked God to help him do his very best. Afterwards, Stone confidently went door to door, and he sold an insurance policy to every single person he talked to that day. So why don't you start today? Just ask God to give you His kind of hope that is real and His power to start changing now. With Him in control of your mind and life, you can become truly successful, the way He always planned for you to be. Just think a minute. Sample le vaing ole fiafia fa vauno lo fai to lo wan twele pol kala mena ole think about it mo e ma mo ta to umala vai le dai ya Aoauli ole a so lulu la to mo se fa bo ponga e le temi masani la so anta ole wo to iva minuto na Natalia ole to live fa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Maua to wan to na mo se to mo Samuel le ya suluno la sangana wala to tamali ile ta to maftanga e po to hale to ye te mi sasi la vai te to le to lo to sui fu mo man to wala la so anta to fi lo ye le lungo pe au mangan wala e ai le to ala wala de su fongo le to Radio Samoa Tasilima i to mo
Talvan tu I le talenga ia ui matangi loto ia male ainga le ma tu mai le rivaenga o le tātou polokalame. Ia ai le tu ole na foa mangalo so leo lo titi feitama I le rivaenga o le fiafi o le uta pena mai sa. O le fionga ia le ia tau sa vema le polokalame o le nganga I fo faiva. Ia sa ia le tulai o no I le fiafi ana. Nei. Ia ai ia lava taimi tātou te momoe I manu ai saumala ia tiai o le efa pea toi se fa mtalanga. Ia fa maiselanga ngole tua I le paia I ainga fa vau ona o lana wala au paia I le tina o le ainga le fionga po le tofai a soalo ia e pei ona lausi la fia tele lava na fa mebelo ia le fionga ia le ataua e si ona tua a le wa ma ua tala wa amia le tua ia mai le nei o langa I tumu I fita ma whainga tafa maiselanga ngole tua I ainga nga lua ia e mise lava ia le whana wale lo mtua ina ia maua pele loto ma whanwhana amu ia fo le tina ia uafu lana tautua ia o lea ua awa iatu e whaatasi ia malo nalik e wha maisela ngango le tua le fionga ia le ia taua ia ma le paia I ainga nga lua ia ona o le vala au paia le tua ma so se tasi lava o lo langona le mawhatia I le neifo I veitau ona o se tasi pele I loto manganga wa amia le tua fa maisela ngango le tua mai le tātou polokalame nei o le Aoauli ma Fofogamua I le nei vaenga o le aso ia maruia lau singo toe o le nei e fiafi tātou whilo I pēa tike ma le tua au whala au a ua vai whala au wha ngale tui a wale ai ia leu te awanoa whae e atu fo I lele o talima a tono I tau whiolo loilo ngase ngasi
talo sanga